Urtarrilaren bostean, 10:00 errege magoek lehen agurra egingo dute Antzoki Zaharrean. Eta leku hau aukeratu dute historia, kultura eta magia handiko lekua delako. Handik agurtuko dituzte haiek ikustera gerturatzen diren persona guztiak. Eta jarraian, kapota gabeko auto bat hartuko dute eta auzo batzuk bisitatuko dituzte. Horren bestez, 11 laurden gutxitatik aurrera, 3 errege magoek Erdialdea, Amara, Loiola, Erriberak, Txominenea, Intxaurrondo, Altza eta Antigua bisitatuko dituzte, eta hainbat geldiune egingo dituzte, bertan dauden haur guztiak agurtzeko eta euren emozioa partekatzeko. Tras su paseo por la ciudad, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a las 2:15 al ayuntamiento, donde saludarán desde la terraza a quienes les están esperando, pero antes de entrar en el edificio a descansar y donde prepararán la recepción que tendrá lugar a partir de las 3:30 de la tarde. Como suele ser habitual, la recepción será aquí, en este ayuntamiento, en el Salón de Plenos, donde recibirán a todas las niñas y los niños que quieran entregarles su carta en persona. Habrá caramelos aptos para celíacos y diabéticos y un paje que conoce la lengua de signos para ayudar en a las personas que lo necesiten. Eso sí, tenéis que elegir solo a un rey, porque solo a un rey podréis entregarle vuestra carta en persona. No es posible saludar a los 3 en persona. Para ello, en el exterior hemos organizado 3 colas para que podáis saludar a vuestro rey favorito. Eso no quiere decir que vuestras cartas no vayan a ser todas entregadas. Todas van a ser entregadas. Harrera 5:00 amaituko da, ze 6:00 kabalgatari ekingo diote. Ohikoa den bezala, kabalgatak erdialdeko kaleak zeharkatuko ditu eta 5 karroza izango ditu. Lehenengo karroza izango da jaiotzarena, Maria, Jose eta Jesus haurtxoarekin. Bigarrena, Melchor erregearena, zaldi fantasiazkoa. Hirugarrena, Gaspar erregearena, antzinako Egiptori buruzko irudiak izango dituena. Laugarrena, Baltasar erregearena, Afrikako animalia eta kolorekin apainduta, eta azkenik buru handiek eskatutako karroza, pintura eta margolarien gaiarekin. Eta hoiekin batera, musika, argazkiak, dantza, trikitilariak, pajeak eta beste eta hainbat personak parte hartuko dute. Kabalgatan zehar, zeliakontzat gozokiak ere berriz ere banatuko dira, 2000 baino gehiago. Gainera, txutxu trena ere bertan izango da, opariak eramaten, eta baita erregei pisu altuera iristeko laguntzen zuhiltzaile talde bat. Cuando termine la cabalgata, sus majestades no se irán a descansar todavía y continuarán llevando su magia a centros de personas mayores. En concreto, este año Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán los centros de mayores de Alayeche, el Hogar de San José de la Montaña y Villa Sacramento. Porque la magia también es compañía, cariño y memoria. Azkenik, Donostiako haur guztientzako mezu honekin amaitu nahiko nuke. Errege magoak Donostiara datoz zuei esker hiriak distira egiten duelako. Zuen ilusioak gure kaleak argitzen dituelako. Egu berri argi guztiak baino gehiago. Beraz, prestatu zaitezte. Prestatu zuen leihoak, kaleak eta batez ere bihotza. Urtarrilaren bostean, Melchor, Gaspar eta Baltasar hemen izango dituzue. Eta magiaz, ametsez eta itxaropenez kargatuta etorriko dira. Beraz, gurasoekin, lagunekin, aitonamonekin, kalera ateratzeko deia egiten dizuet. Guztiok elkarrekin egun ahaztezina bizi dezagun. Eta ez dadila magia inoiz itzali. Que la magia nunca se apague. Por cierto, una recomendación. Va a hacer muchísimo frío. Esas son las previsiones. Muchísimo frío. Todo el mundo bien abrigado. Pajes, niños, acompañantes, todos bien abrigados, por favor.